Өстөтө хүлүүмү төтө күнө болуктуну бары рекуттаха истечилер бити, уанна көрөчүлөр бити, бүгүн күнгө бияка долгомутугара угастыбыллаха ылжыппыты келен олорор, ылжыппытын кытары билиндери бити, үксүбүтү билере болуктаккыты катыңары нехилегер, ыччат политикатыгар спорт уанна физкультура теритетин директоры Егор Константинович Бурнашов. Өтө күнүнө. Өтө күнүнө. Чирэ Егор Константинович бу саң сылга үктөмө бүтүнөн агарды. Уанна бу аспыт ысыл жа кайдакты мүттәдейик. Тагытан бастатан туран өтө күнүнөн онутан радио станциялары бу телевидение көрөчүлөрү ягадылемеде бу 2019 саңа 20 жылынан маргитер барагарыны дөрөбияны баарабын. Тамин 2010 жылга үлебет хамнаспыт тугунан кырдык гастык биленерек баарабын. Тағы құрдық тәрі-тәрітегер ағасылы әттәқпет. Атам бей оқшы сыл біттен бейтері-тәрбет қатын арыны әлеген мер ағырор әдір үтчат, ұрачу, отын күлдағыр тие. Бары чоқ оқтақ, тұрықтақ, спорды оңына физкультураны әлгір, онан дәріктенер. Бұл оқтарантан бейдебет олтығыр олағырор, үләлейбет. Тағытын сылыстата бейхаға алта сексия бүкіз қағылдан кәлді, мана алта тұспа тренерлер үлілерділер, мана осы қабылынылар 500 ағуантан тақса кейі. Өте хәден бүкіз қағылда дәріктанна, итаратанна. Это бұл постоянно дәріктанна болмады. Сөп, оннытан спорт көрілерін алан көріп болаққа, мана полевой үтіға тоқтауын Александр Филиппович, директата Собакин Алексей Алексеевич Мастардахи, Стрекаловский Вячеслав Сидорович Хапсагой Тусту, так Ильин Сергей Андреевич был к нему футбол көрімен. Үттілер, оның тағынан бір саңа көрім бейхаға кәлді бокс ден. Оны да тренерінен кәлді бейхаға қалдыев Денистен, бұкіне он ағасылға Россия спорты мастерын норматын тоғыр бұдан. Кені Саха Республикатын чемпионы, оны дальный восток чемпионы. Бұл бәйті автоғантан түріптер. Білген шор ден етін ұнағы тоға школаға тренердер, ол кені бейхаға ұстап алын кенін ауыру жарықты кетер. Так, оннан сенбир болырын бұлды бейе тәрі-тәрдегер финансовый производственный частием бар, олата қорыте оны білігіндерем. Қалауыр бұл кәдінгі қыларға бейге көзкабыт тәтірінгі хауыз бол бұта, енігінен бұл хоқтар олар атты бұд. Мұннан бір түгімен тоқтаметі ақтапын мағырауын частный предприниматель Заводской Михаил Семенович Ченкадан бихи отопление в этом сказал полностью городта. Там будет темнелары улаг чөтү тулуйду бут. Чөбөтө багылар жарыктаналар, онда там мероприятиялар болдулар де. Мен Михаил Сергей Семеновичка макталбын тердемете. Так, оны таанытан хен оларды иттибут холо сигнализатор газаден турулду бут. Теме хантуахтах котел так потом это котел уридда спортивный формал так тенник он то все тоха бихентен чала хате ремонт он спорт тур на физкультура лан кадоха табир ши тохтапт икетен чагон гасыл түмүгүнен наму хабар там хан хекектер геден биги бастатыбыт. Мен метен бу сташилери онна олуктоктор менен гадалемете. Улухан нехилектерге бул катыгары? Катыгары этен хамаатты селонам катырык мадут кирер кетенник. Эти улухан нехилектерге. Onu seçmek istedim. Тем более спорт кутта хами нехилектерин там бу бастап кетип алак. Шугайден. Там она там вон сүйбөгөнтө вон агар это за счет беребит. Она там кертек тохтан тахпына ханды көрүнөргө дер. Оддур шүйбө кетенер экен. Это болмаса
Манна барбыт халавор тоочун. Быстыкын местен алгыбыт хапсагайга шахмат Якутском многоборье она дарс көрүнөр. Онда те он агыс көрүнтөн быстыкын месте болду. Икис местен алгыбыт волейболга, стрельба, Якутские настольные игры Махабла Хамска. Икис местен алгыбыт фитнес аэробика, шашка, легкая атлетика, она баскетбол. Эти тümгүнөн хорбети бастан тагыстырып. Сеп онуна токтем. Антон мана шүрүлтүгөтөн улар беге токпотен холороте тренерден беха саңан дедик тугунан состав кетер Ким Жерготов Ким Калбетен Асен Федоровичтен кини болана кстати мен этиягым манна кини токтен тан осой ту саңатын кизеп бите мото команда битер ден саңа сүйрен атын стратегия тактика денте туу вактусаран ну быйыл чемпиону усы болду сеп онотан мен билен манадагатан билгендерим это бияга он сыл түмгүнө он экинчи он асылга он бастын спортсмендер истерика бүкін Асен Федорович Жиркотов мекидде. Тагытан бастыкын өмірден бихе гидде манна Осипова Сабдана Сергеевна мекинне ахтан харамата халыбыр тоқтен. Әлбә сылдағы туга кен кини туга кыттар туга халыбыр уже этергалы кини республикан таханан Россия андай дотугор турнирдерге кыттар ол быга калан бияха bu bir kompleks fotoğraflar хан örüğüne sıvaya kıttır ona daha çok onu verir. Onu bir verir. Muhtarlıktan tekrar. Kine de hediyetin bu yıl olan kadar olak şoğunlar diye. Kine bu nigar Rusya sportu master hediye tolak butan. Onu tahanan master sport respubliki. Diyen bu master tolak butan. Onu tahanan sasetullu bu Роман Михайлович Дмитриев Корейгер Москва Кораккати всероссийский турнир этилер. Мастардык этигерде. Ол онна книктан икис месте болбута. Ол кытта хаджан халабор кини рядом Кубок мира по силовым этим видам спорта деньга. Кыттан кимден кия тергада. Арам лихкенден көрүнгө Мастер спорта России толар. Охан того. Дебек вот кини кыран көрдөр, багатын көрдөр дегенде. Илика. Тонны көрдөр. Хатим мен билген түгү шөдөп хайраппын. Холорты яаннах түгү көтөгөндөр. Таким одно один бар деп кырактыгы таандырды. Классико көрдөр. Силует тох. Оны тө спорт мастеринен батын. Так, оны тагынан бихек изгер оны хегер. Себене Сергеевич кини спорт мастера онна тохтин. Bu sayın tılıbıt namluğun юбилейный геран абсолютный чемпионы. Всех туймады ген. Так, он на Дальнем Востоке всероссийский турнир имени Юмшанова ден был. Он бронзовый призер был там. Дальний Восток чемпиона по водной борьбе. Он бронзовый призер первенства республики на президентского дня. Это как бы как так, он там на санатем это Сившик Петр Афанасьевич, где спортмастера Хапсайга. Он был у меня решил это там баран траман то кто-то там был где он там на хардан баран где чуй сетихини там был когда дедем бегал он курдук Роман Сапандин лигер это был то хапризер был это бронзовый призер. Так, он на кубок федерации борьбы Хапсагай. Он юринком медалист был. Он был так декабрь играет за счет комплексной спартакиады Хапсагай был. Он на бятин я не гасит то он говорит Крембаран, а он говорит абсолютный чемпион Убусов был. Я не эвентура. Эвентура на хатан леген. А он говорит абсолютный чемпион был бегин Убусов.
Сәп, оны тағынан мен ақтам это Герасим Сидорович Стрекаловский. Бұл кене геолог спортынан дәріптінер. Бұл тәргелі олы фанаттар, тоқтар вид спорты демен аттығын. Оны қолы бұр, олы бағала ғарқия қайыр бұл, гейреде. Малтонына антұраңын тәргелі әнехан ады бұл ағатты. Бұл анна кене ұлыс чемпионы, оны республиканская турнирдер президенттер чемпиондар еді. Сәп, оны сөбейтуға ақтамыты Бетюнский Николай Афанасьевич, кене бұл мастер спорта России по боксу болды. Он чемпион республики, он всероссийский турнир чемпиона. Так, он Ахтан Харем это Мария Александровна Сивсева, Хатангар школа физкультуры шутала. Лидер книга болған директорлар, богатыренер. Он собик шабдан директор көрінге, дарстен көрінге, был чемпион республики болды. Бұл оны хегеріне келбетеген осы үйребін. Так, он Ахтан Хариханада Тимофей Александр Сергеевич, кене болғаны волейболға ұлыс чемпионы. Он был вытылывает комплексный спартакиадаға Турциян. По Якутскому многоборью, без короче, пятиборья, абсолютно чемпион был. Это адаптивный спорт тем бар, был инвалидтер кене, манна бияха Макаров Гавриил Лампадьевич бар, кене улуска, ами десятка улусших килбета был, он бияха бахатын гарина хилеген, десятка улусших килбета. Вот она была на бозе. Осева Сардана Сергеевна, кене была на десятка улусших намского улусших килбета. Так, он это головки не говорим, так был под десятка лучших тем, вон рассыл тем он это нахтана говорим это, конечно, капиталин один, экс класс кавернер, был хатангар школа тогда, кене была на андроид чемпионаты юниш месте был, я старый короб как это было. Сәп, оны первенство деньги Сочи корка баран, төбіс месті болбыта. Сәп, оны бұл кімден, Ефимов Жене ден бар, бокстан дәрттен алуға, атыс класска өріндер, потом школты өріндер. Кені, анда тоқтен, Нұрутыр екерділіна турнирге баран, Германия құрдық рахымдырдығы баран, чемпион үдігі атаңдылар кәрі. Школа ғота Крова болды. Он баран, ребята хасылақтар, но шүйді кітінна ден бесен алды бі. Аннық. Оны бұл республиканский ұтылдар күріқтегілерген әр постоянно призер жүр. Оны бұл, он чулу спортсмен олар ақсанына кейді. Так, он тағана бе аттым әті Петрова Саина ден, бұл бәйбіт олық күйіспіт, атпаны кәй ағота, кәне болан түзді оны самба ден, көріндерінен түзді күйіс. Сожален, он бақсыз класска вернер, школа Олимпийского резерва один, Роман Михайлович Дмитриев атынан Олимпийской школаға вернер, кене бұна бақ республикасы турнирдер кайылақтырып өзердері. Онна бұл Сухрынны коракы ытылды Кубок Победы ден, аны дағы турнирға баран кайын қалбеті. Это было бе негер көрөбөт тоқчен Дети Азии кыттер кандидат нам экшенал дейбит. Мен бе жабыт. Бұл молодецтердер. Табанна мантан бу десятка лучше отдах. Тустуга олар келдер, тонтан. Ары жабыт. Так, он тағанан на кидде беха антипен Оксана ден. Мен тугон 5 класс көйөрөнер. Кене болана отдах улусны онна республиканский турнир. Чемпионы кайылақтар оны көзгердер әден. Оны тоқтен. Енеке планар бұдыр ұқтын. Это мен тугатем это оны бұл тоқтен. Оны тағанан бейеқа ұтылынулар қатыңғырын егерген егер 12 кластығын өтті бұд. Мантан 5 көріңе төлбелер кәділер еден. Незетті төлбелі ақпет. Олыс көқтөқтір барықаттан
де соочу хостумик тахсан калбите. Ол тоғын недер болаққа тоқтен. Дихер молодежный ден квартал бар. Бұл негерті дәрәдерін хачу бісі спорт көрді бұлақтарынан бұйыл детім сәндер спорт көріңгер бағаңда спорт көріңгер. Текіз месте болып Бу инина кылчык олох чумпуту кылып буктар. Тоқтарын тақалан хи олақ шөй кесимелері болды. Ити бата салаячыктан тутулду. Онытын түмік банда болған тағысты. Бес көрін түмігінен бастықын месінен чешер олды. Екі сәппетін бұды молодежный. Үхіз бағалар осы ден бұрақ береге. Мен осы үшілі күтіндер. Үхіз месті болды. Оны Виктория постоянно үсті егер хедер хам тоқпыт көрді бет. Спорт көріңлері бет. Бұйыл көрдіс болды. Бәхес болға солнечный. Бұймей сүй күндірі. Алтыз сағараға сәттіс бола сандары де. Сәбатан тоқ, осы түгінен 5 километр бұлағына 2-ші ғонты осылғы бейге әтте километр бұлағыны бұд. Бұлағынан қайыр сөйді анау күрімчік болар демек түгіріп тоқылданып жамбұтын бұл спорт түгір тоқтары бұд табдары бұд. 2 километр бұлағына ақпыд. Тоқтен шведская эстафета дем, бұл легкоатлетика күндер әдігіне бұд. Onda ikide kili bular, barda yavata oğlak kız, oskola olarak iki oğul kız kıtalar, onda eğer çekken, jogardlar hasta kıranar onda erkeği, onu veteranlar diye. Kıranar onda erkeği diye. Teşekkür. Ama tahana molana bu bihes epidemiolojistleri var bihe kavus saydan turar. Ona tahavaya tohumlar bakati diyebilir bu yoktan. Adam bunu topladan killer yapıyor. Это пока вы тоқтен киллеревитен пока баарда но перерыв бар. Просто бу первый форум болакта, оны те бааракта. Мына багайны орын киллеректа. Бу мана метаны кили көтөр, кили дем бардын баарда бит. Татаны хәтте көрүм болар демек. Жисеркеси. Жисеркеси болар боло. Татыны дауганы эрер. Так, онтон түмүттөр ходу тоқтен мете bu şimdi şöyle körümlük var. Bu olayı tohta şöyle olayı var da. Sana körümlerin diyen hoş burada. Benim bana toh. To 90 kilometre bitti. Bu min tüketirim. Şöyle körümgen bu ulusuna yeterim. Ulusuna kompleks sportakiyana. Onu tahmin bir ödevit etergeldi. Elbah. Matran bu ammağa. Oyuncular bu vaktaktır, bu vaktaktır ötekişmekte ne kadar değil oğlum. Etergeldi. Ana Allah kovut ırağa, ondan bıraktı. Devistengin. Marta'da bulur bana. Allah bana ne vakti ne kadar tahtır. Onu da turist hediye var bu vaktaktır. Anladım. Küşte olacak da her yemin. Toktubun. Onu da bağırıma da tutuşun. Ama ne hem bu vaktaktır, onunla tereddütler. Nahas bildiğim kişi var bir bulanmak bir sanadan sayıtat nakbatından bu kaldı dedi. Ben etellerin kurduk kıyır çöpçeki kıyırını için eter üstü kırkanı. Onun bu yıl iki tane çoğun asılga bastağıp batın on toğusul gıttın kadar ki kıyır ki üstü şuyu bulurdu. Bütün diyor bir tibit evet anlatın. Relativite hanımın tepkiler. Mesela bir kadar bataktan Manna hava tohten. İtogi goda iki tane çoğun asılga Bilgi tohtan ne şöyle tohtan bağlar havalar ahtana harimete havalar tohtan. Потом вот десятка лучших спортсменов какие бите. Вот она Ильин Сергей Андреевич, лучший спортинструктор Намского лучшего от номинации онда. Вот она Соловьева Наталья Семеновна, она мин отличник физической культуры и спорта Республики Сахалин. Знак. Белитәшли. Наха чөбе истерге. Мактау. Тандашыл япытенник. Сөп истерге олушу жөбе. Жоңго этинник кейха кыраганады жебикке жере этинник аттыр анылдара стимул кейле ергер даны жебикке жебитте. Тандык курдук. Тандык. Тандык вактак була. Оны бу ити көрүмнерге же бу быйылгы сылга же үктенен баран жарыктар кайтак булуктар. Ата теппетин курдук. Şimdi bu sübbe körümlükler bize
буланнамыкка кудулебитин итеппит. Мотанын эти олонхобут бар, олонхобын кене, нэмэ кулактер балдар, онна амма кеп турдага ди. Бахамы таспыкыме очокат битере атын улустардар намулуха эббах бутер кулактер амма. Онан бу ситихи төдө хин бам көстөр курдук, күстө олы хинди денер. Атын хаманлар хинди күстө билен бара туралдар. Ол бутер кулактер тем барамы кедүчем болбак. Мараны тасан келен. Бедем олошуй булганнарда. Нетен син бир хас нәһәрдә хас бу спорт функционер бар инде бер күчкүр япытнар диде. Спортсменнар вадах булган. Оннук. Төннеде. Сәбе. Аны кабелен тааны. Бу чугаһынан быйылгы сылга чугаһынан туакканны кыркыртыгы болардылар. Атын бу февральтан уже сагаланар бу бер түрбелер кедергер iki вакытта хилаппыт. Атанын 3 туру бутырды, 3 комплексне тегулушны. Энегенен аллах бу февраль айга аллах атыргылды. Хас суббота, пятница хала суббота, воскресенье баты практикилер. Нетен бе осы тугу турумун алып командалар уже тен билимне алды. Конечно, сыл туга саалыта булган рахатырда булады. Кинематен сылай не булар аны. Кичекпет тем. Себеби бу ситихилер жонтаханан коллаборатораттан саңа же бу быйылгы сылга бу аспыт сылга белети көрбүтүн бу спортка сыстык экине каны багар көрүнгө бетин көдөрүк кытачылар багарта. Ода типтен улган бекети. Аты де сөбети булды холор. Ол хети курактыгылар италар булды. Жана да курактыгы булар. Де хас бидис спортсменга этин тем болот. Талант аралдыта болар. Бик курактыгын кей түгө билдибет. Хастамда бата курактыгын кей окутурар. Онунда төтөнө да курактыгы тамамы атын доктор таксан келелер. Ара бияны хаста тугу хаяты именно те настольные игры демете таксан келелер, сахалы хамска таксан келелер. Те боле бога те эми таксан келелер. Оны те бәм итер тугун дарс көрүнө бар. Кстати, дарс көрүнүп федеративит намолугу мус функция федерация болуп эми. Нахажы. Это бахне эми кыттырын тотатылар. Оны тергелетен. Эти көрүнөр оны те сүйлүгө мет таксан келди. Ол хастааны те крафтыгыларга бие болот. Сүсетилер көрдүлөр. Жана бак крафтыгыга кенектер, мен тугу таксан келди. Оннук. Да, нема таксан оголор. Оны кистерен токсорме биден келди. Оны тиги бетен асанкалы юрадалар. Мен беремин канаген, ашу тохал, ашу күчкө токун уроктон сөйлөгөн. Анализтен инкара болгон. Монтанан бак крафтыгынан дияхана. Оны орон дияхана. Оннук. Эти колдовать индианнар, это, конечно, колдовать, но тугура багайдан тасааты хана. Тогда бихете администрация, тут там хатангар администрацията дихатан күшкүнө болар. Ол хананы хамжыстаба. Эндигенен болгондо сетилер көрөлөр демин шуду демактанабын. Себеби бу сетилер жана көрөн ки үйрөр онтон же спортка же саңа сыста хатыр сыстын багарар бу жомутугар. Энтугу сүбүленети. Кантан саалыктан сүбү. Танке этенен токтен. Ол мен спортсмен, сетилер спортсмен да болған деймін. Ол басбыкка даганы те итоги года даганы текерер оны бу буланар потостан буланга бар. Инде сетилер тонор бутун школаларынан территорияна хатнера бара. Оны хекем кем якат яһанын ол биогосы босантанын бар. Никесети пут. Ото барты основно то медальдер не где-то олор гиданти. Реально лох дахай тур. С одной стороны, реклама кондук, а с другой стороны бу окорен тур булат. Тиген не көрөн. Ке карагана көрөн тур. Тудан кем бар хаан тур. Тудан хаан кандаганда. Аны шекени бәтек фси наны кашетнери хатыгын. Вот biz sadana onlar bir şey kaçtı ola xolo denren
Практикилерге хәдән улусна да булган, тухаздан бартын кепсигидер. Мана кена опытын сөбелигидер, динтер кидер тасан келенсеп, ова биле арылдан сеп була, халбы шүй спорт электе. Стresстен сеп була. Эне практикалары кедер. Ора оны те школа хәгәр классный частарга те хәдә үппет, это практикалар бия, хәтен мектепне хәдә хәнебен. Он спорт түгел менник. Ора тематер хайдлар булыр, мен дә тиен кепсеме то, оны те хәтен булды. Шүй спортсменнәр белән җәмгыять әле. Реально олорга инде рогонтон кешедән дәхпетне, будан эффектны булды. Вот инде. Маханалар. Сөйпү Егор Константинович бу аспыр сылга маннык үрдүк ситигитинен өсөтүгөл бу истечилер бит, көрөшүлөр бит, атырыптан агырдели бит, үйрөбүт таганы онна бу маннык тыңытын ынтыбаккалыт, иннигит жеки олофа төнө даганы гаракаттар бар болдуктарын өтүнүн тулур онна жугур жебике жери тулурдактык ije сылжаргытыгар багарабыт. Бүгүнгү ыңырыбытын ылынан келен бу бияка сонун номаскын огро курдук деген келен экерсебиткер мактанабыт. Үләтигер ситихилери ситихи сетте сырттан. Аныңызга билебидигер персиха жери. Аллаха мактап.